Ia e whaatalo whātu le pa e man malu le tātou o tunuu ia I lātou o mawhaifoi o na ki mai autou la au I le whapoponga o le tātou prokalama le neva yaso o ta ua o le I o tau manuia. O lo o tu sa o atu le tātou whale whaasalau I Long Beach, California, le United States o Amerika I le vale lei ma se o unga lima mawhanawhana ma le si ufafonga o le Dial 4 Radio Samoa. Ia o lo o mawhatasi e malwhatonu ia atu I la epa, whaafatai sua. Ia lo whengai o ia ma le whaatufunga ina o le tātou malae I le nei au oli. Ia ala tātou tu whaatasi o tātou loto, whiu suai o tātou mauli, o vea o masui o tātou te oane I lumo le atua I la tātou whaafatai. La tātou wifo matalo I le atua. E le se mea ngata mai ei lo mātou fia lele I e. Wana na mātou mana vaina lava o keseni. Mai ai le ola I tonu o mātou tangata teito tasi. O na mātou mautino ai lea o le iai o I mātou I le nei tu la ma le nei no whanga. O se wā venga sili ma se misterio e le mawhai o na mātou malama ato toa iai. Na o le paulava le nei mātou te mautinoa ana le se anoa la o fio. Se manue le maua I mātou le nei mafutanga. Ana le se anoa la o fio ia I lātou nangaosia le nei malae le malu o la o fio e tino I matangi. Ana le se anoa le malosi mai a te oe o lo ngāo io iai o mātou tangata se manu mātou te le maua le nei mafutanga mātongo fie. Ia le o mātou o mai, o mātou tangai, tilo, o mātou I loa le vāvenga na whaia e la o fio. Ia le o mātou whaafoi atua I le whaafatai ma le vi inga I la o fio. O le mātou mana o whaatasi mai lo wanganga pa ia I le mafutanga a whaia nei. Ina ia I uai le nei I tūlā, lua I tūlā, I le vi inga o lo suafa. Whaalau te le ina o lo mālo I le larolangi. Ia mawha lo loto ina lo mātou I loa ma lo lofa I la wofio ma lo finangalo. Tātou ma la wofio, o le nāla mātou te talo e alatu le suafo Yesu Kiriso, lo mātou li imal whaola. Amen. Ia o le tātou whaapoponga fo ele neiva yaso o le tō ono mispo wena tangaloa lo whaafoina ia le tātou prokalama I le neiva yaso ia o tō manuia. O le vaiaso o mawai na tātou talatala noa I le alofa o na whasidila ia poai te alofa I ai. Mai pe o le manatu momua na tātou tosiina I le vaiaso o mawai. O le lofa o se manatu na te ulu fia ina oe. E le se la eia te ofuina ma to e se ina. E pese I e te pule ai ia I lato e te alofa I ai. E pese I o le manatu mo mo le vaso ma va o le lofa o se manatu po se langona na te whaaoso fia ina oe. Love and compassion is not an idea that you have, but it's an idea that has you. Pe ole manatu na eli vaso o mawai. A tato mafo faufo I ala I isi, a tato values, ono sai, iso tato langona o leita. Ona tātou I te la ia e whapeaina o na tupu o manatu nei ai tātou. E le ni manatu tātou te nofo mangaosi.
e pei o manatu e o mai mauru fia I tātou ona exhibit le tātou tāngā ngā I manatu nā. So e pe o le tātou tosi ni inana I le vaiaso o mawai, o le tātou tala o le tala le nā I le matai o. Mta upo e iwa, whakpatos furulima, matai le whaitau. O le tala e whapea na whaiale ngā lue ngā le li. Tala I le tala le lei, whamalolo mai, atonu na iei fo inisi na whawhanga e ia. Ia whamei ea I fo le li ina o atonu o whaisanana marolonga, ma wa ai atu le mo tangata. O na uru fia lea o ia I le lofa muti vale. So e pe o le sile nā wingo na tosi lasolo te o manatu nei o le lofa. Pe le se me e mwhaiona o na control tele e se isi e pe o se manatu e oso mai ma wha oso fia ai oe. Na fo pea ma fau a fa pea fato a I loa lava e le tama le meta o le teine. E le teimi le nā e le soifua ma le ola o le teine I loa ai e ia le senga o ia ma tama. Salope tupu I le vā o le sfutasi tausanga, le sfutfā tausanga. Pre-puberty ma le puberty. E amatalo lava ona I ite le tama e ese o ia mai teine. Ia ona tutupu rola I o langona nei. Langona nei pese I o mai fafo whaaulu fia ai le tamai titi, po le teini titi. Le whamai tātou, tai wha naia sia li. Tai wha naia ia le li lea. E tai te el teine la. E pe o tātou upuna e pe e ave I ai se negative connotations I winga nei o tamaiti. E ofo ia I la toele malamalama ato to iai. Te whamanaia. Tau talei titi. E peo I nā alawa le area nā sfuru, sfutasi, sfulua, sfutoru tau sanga o se tau lea po se teine. Ia ona amata lola ia ona vavae ma amata na I loa ia winga nā o le tangata. Ma le tele ala winga nei, e pe o mai fafona mai le uru fia ai. Atou no mawhai a matua le ego le tamititi ma mawhai e ia ona whatutupu mea nei. Ia atou no whapena. Ai amata lava I le lei, loa le lei e le tamititi. Po le teini titi, po le almela tupu ia ia. Ia amata fui lao na. Wal mela ve tupu le teimi le na. Le pubescent ma le puberty. Mata ona umitama. O mata ona laut tele o latu tau au. Ia le ngata whena, o mata ona whaile tūle o tamaitai, le menstrual cycle. E pe inae e loa ai le tamititi po le teini titi. E le mela ua tupu. E le malama tele iai. Ia ale le leila la pale whengai malon tina. E le mawhai le tina ona wha malama I le teine. Mela ua tupu. Ia na tau mate ala ia pena ale le leila le socialize no tamaiti. E matutua I foa ia tangata ele o malama le leila tau I le winga nei o idea, manulauti, langona, le winga le pese I e oso mai o na uru fia ai le o le tangata. Ai ale leo na socialize le tamititi ma o ina foi ma maua seava no e tau whamalama ai. I sayanisi te lai na whamalama la tau ia suinga nei o le tino. Ia ona nofo file mua ilea ma iai foi la nisi metotia e loa ai le tangata. Ia mea lo tupu le ngata la ia te ia pe atilo tilo to toa lava I mea lo tupu ia te ia. Empe foi na wa aisha na whanau. Ona mana tuaile e ia teimi fo ina tele muli ai ma tau le ai. Ia afa o popola ia ma le loa fa sayanisi. Ia ona amatalola ia ona manino ia te ia le lofo le tua mal manuia o le tua sa lilo, sa misterio, sa le malama ato to ia. E le mela le wo ne e wo mfayana isolate fa le sayanisi le chemical na ta o le dopamine. It's called the happy. It's the happy hormone.
o le mena le pese e fia ai ia le tamititi ma le tenititi a matana fafau ina e la le manatu o le mea le nana tupu i le li ina ua ea ifo mai lana ngaluenga sa fai le asona tupu lola ia o le alofa muti vale ia te ia ona ua tele la chemicals ia dopamine so ele na paula na le teimi te alofa ai e amata mai lava au esfutasis fulfa awai au esfutasis fulfa e tele atu ona lata ia te oe isi suinga ese mai nei lo va ai atu i tangata mai i te ina o tangata o lo mate la ina matula fo ina e pei oni mamoe le iso lato leo e le ngata fo na afapea ai e mau e sava noa e te tausami e tau mafa matango fie ma le leilo na tautawina ia e secrete fo ila e lotino ia hormones na dopamine e le ngata fo na alma fo anga na le na fifia tangata il drug le o le cocaine langa e yeile winga o le cocaine e na te mawhai e ia o na ngaosi ia dopamine i tutonu level system o tangata mena alena addictive ia le cocaine and some of these chemicals for ile le o malama le ia tupulanga televo e pe a mata lava o le titi a mata o le titi a mawhaila o na wha anofo file mu ia le e ta o tato wha manaia ma le te e tau le titi o tama maternity o la iti ia atonu e le lape i lato i winga fo e winga ai le tangata pe a overtele le dopamine e overload level dopamine te ia o malosi o te ua tata vale lo na fatu o puula na manava fa o sofia langona le lei ia te ilava o famai o tasen te a faiona a e lungo le niu ma ta fa solo lava ona langona me sel tau le lea ia wa fo intato dama uma a fa donu e pese i o le mena le e tautala mautinoa ai a wana i e fo le temi na i le temi na o fa manai ai fo ia o tupu ai te fo o i loa le se senga o teine matama ia e pe o le mena na le olo i nei ia le tosi ma le science fo i a fa pe la o lo fa naunga o le utu ia te oe manuia o le tua. Po le alava le whaanga tama, football, basketball, ia po o whaiva fo i o le mawhau. E te tau lava na malama o le chemical lea. E tau na malama o i lotino. Tau na malama o i isi reality e ese mai nei lo le mea o lo e va ai o le dopamine le mawhai ona fua i senses. E le mawhai atonu mawhai ona e ite e pe o le nganga pa ia e pe o le matangi fo ele le angi. Fato a e loa le matangi o lo angi na ua va ai atu ua falala le niu. O le lifa ia tau alunga o le fale ona e loa i le pia i ese mea mo i le angi i au te le o i loa. So e whapenala le tele fo i o chemicals ia e peise i o lo o fautuaina ma marosia ia ma whaititia fo i le marosi o le tangata ia ma le tātou le iloa e lava langona manatu tātou te pule ai i langona e le manatu whaelele e mawhai au na o alofa i le tangata e mawhai au na o langona whamangalo e mawhai au na o langona loto maulalo ia e pe o le manatu mua il vaso lau te e mawhai fo i ona o mai manatu ia ma ave i tātou ma le leiloa e mawhai fo i ona o mai idea ia ma inhabit i tātou. Love is not an idea that you have as if you can control it, but love is an idea that has you. So ele ngata lai le lofa. Ia le tele lava o isi winga foi. Sa o tupu i foi se ainga e feitai tele tangata. E loto maululunga tele tangata. O le ainga nana o tupu mai ai.
o no folama o tilo sometimes fo ele mfai la tona control me ia e te ia o pongi sa fa so ato you know I pawale le mena tu po le tae o le puti po le ale mea o le lei fo kuka le asol na ia te ia o oso mai le nganga lea le nganga lea ita ia ona te iala ia o le aulo le falai po le ulo te au ala tu le ulu ile tangata o te tua so o le memo mo na love is not an idea that you have, but love could be an idea that has you. Ole manatulo no lua la mai le vaiaso o mawai tanga I iautanga ona whaingofia lea ona whawhau se tali whamaoni mo I o le fesili o aia te alofa iai e tau mai e mea olo e whaia ma whaia pēa lava pēa po o aia te alofa iai a wha pēa fo ilae e te whina ngalo e sui I autanga ia ona ma whai fo ila ia ona amata I tanga e pe ol melna leo lo iai ona ua whaisito te leo I lato wha mai leli ie o te alofa I leli ia e pangale a tātou wanea I a lātou tanga I mea o lātou whaia le whaongaina o lātou tupe a lātou taimi o na tātou I loa ia I lea ma le whamaoni le tau fisilingia po whea mo I lava o tāu la ia o lātou alofa o me la o tātou I loa le esengo tama mateine o tamai pese I tau la ia lātou alofa I meto tino things a o teine pe tau la ila lātou alofa I tangata people o me ana you know it doesn't take a rocket science so mafuanga nai ala ona teine o le tele ina inisinia tama ia e taushimai ia teine ona o le lātou proclivity le na e pe li lifa lava teine I industries na ia ali lifa ia tama I industries na le that has to do with things so o tele malama tele lai le mele nei wa o wela o engineering degree sa o fia lava I le matematika le math sa le leila o be umai te pena ai le engineer e o tele mafo tele tangata e lewo wilo nei o le mafuanga le na ya la ona le leita mai le engineer ia ai le leite ni tausimai ona o le silna wingo o tamati a mata I foi lalo wa le temiro lava la ala ile tau le mai lo le teine le si tangata ese mai nei loia ona o sufia la ia I winga nei le ta o tatou le tau titi fa manaia le te ia le malama te foi tamititi at 11 years old ele malama a fa pe foi la nan mate foi ona matua a o tene muli foi la do ma taule lea ia watili ia ona le se tala e faia I vaenga ta ua onga na o le fawina o le tangata a o le titi so pe o le tau mawhai la le ia o tau manuia o le tau mawhai e langa le whaatufungaina leo le just paying attention whaatufungaina leo le mata I tu tilo I mea na tutupu pe le mawhai ona oto mai ai ia se manuia mo I tātou I le mea o lo tātou nopia iai so tanga I au tanga manatu lua na tanga I au tanga ona whaino fia lea ona tali le fasidi o ai mo I e te alofa iai ia whatalofa atu iai lato mwhai on tātou mafuta I le nei afiafi pe ua fau la uwa ai le platform a lo mafuta mai ia o hana matautia o lo mafuta mai foi ia Precious Falenga ia whape foi Marie Alosio
Ia. Pe o la tona iolo o mafuta mai. Whaatetenga se i tu lo. Whaatetenga. Whamai Marie alosio whaatetenga. Ia. E pe o le whamanaia ma le whaateteine. Oh, okay. Ia. E pe o mena lenda tala no ai. O whamai la tātou e negative ia emotions na, e negative ia dopamines na e tutupu i tamamateine o tupu ai. Ia ai ole o tatauna to e whapeaina. Na ona whapeaina on tātou wa ai i winga neo tamaiti. Wa tauna matau na ave e nisi ngoa e ese mai nei lo le whamanaia po le whaateteine ia po le whaatetenga foi. Pen for memory alosio. Awai o le isi le mea le on the powerful ia Eskimos. I lunga i Alaska. O le tele i o lato tipi i le snow. Le kiona le toa. E se la lato upu e ave i le snow e mwhai. Ona whai ia whale. E se la lato ingo e ave i snow e mwhai. Ona inua e mwhai e mea ai. So e tele lava la i a lato tipi i le snow. Well, snow a tasi. O le eisa lava e tasi. Ma mafo anga na o mawhai e ia tangata fo i mai tribes. O na ola i nei vaenga lolangi i le tausanga atoa. Generations. E le manatu e tau fo ona whapeaina la tātou tosi ni i le tūlanga fo i olo i e tātou. So e le ngatala i le ngangana whaapopo i e nisi upu fo. Ia e tāua lava ia manatu ai kia to whamanino. E tāua alo tātou malama i basic ideas na ina ia mawhai ei ona a vea i tātou ma tangatol manuia mo tātou tunu. Ia o manatu lono luana e whaingo fia lava ona whapea le tina o te lofa i lau whanau. I la tau ia e alofa i eile tina e alu i eile i ona teimi e whawhanga. I wapa le sina mafuanga ya matai ona ese ia tāne mawhawhine, tama mateine. I wai amata loa na whai le menstrual cycle se tu lo o le tamai tai. Ia ona amata lola ia ona mawhai e ia ona whaauru fale le ola i tutonu o le lalolangi. Ia, o le teimi do lava la e mai e pe tō se tulou ia se tamateine. Ia ona sui lola ia o lona olanga. Wala mata ona aulu na loto il tangata fau o whawhau e le tua i tutonu o lona manawa. Ia, mai whanau loa. Ia, she's vulnerable for 18 months at least. So a o no foana la tātou sa wha moe le te mai tai i le tamaloa na te sa ilia mai mea ai ina ia sustain ai ia malana tama. So o mafuanga na e peise i e te tau ai ona whai whaatasi ala mea. Langa e le mawhai ona ola le tina malana tama na o ia e au normal sosoani ale tamaloa. Anyway, o umit whamatalanga o mele mai le asolau te a peina tau mwhai lava e tali le fesili o ai e te alofa i ai. A le leile tali ina o le fesili na o na manino la ia o le mafuanga e alaina e ola. Le mafuanga e alaina whapea ina e oe o na iai i le lalolangi. E le tau fesili ngia e oe lau schedule e whai i le aso ma le aso. Ai se alanga e te alofa i ai. E leanga e whatupuina i le lofa i a te oe. E leanga e tupu ai langona mawhana whana i a te oe. Pe a e tausisi ma tuli mata ngau ia le object of your love. Whamaila ia le li i a peteru ina ua te tū mai o ia ma ua whaali. I mata whanga whamaile li ia le fesila le li ia peteru. E te alofa e a te au.
mai peteru I hoe leli te sila fia lea o te lofa ia oe. Ia umafoleto e fesili ia leli. Peteru le alo o iona. Atali o iona. E te lofa e ia te au. E peteru ia o te sila fia lea o te lofa ia oe. Fa leli I. Fafanga ia o mamoe. Tausi ia o te mai mamoe. Fafanga ia o mamoe. So, e lautua la I le tali le nā le li ia peteru malana tali le fesili o e te lofa iai o te lofa I le li e lautua I le mena le tau o le tanga. Tau o le fafanga. Fafanga is a verb. Atonu mwhain whamai tangata wao fafanga whaaleanganga. Ia o fafanga nonetheless. Pe fafanga I upu, fafanga I dala, fafanga I mea ai, ia o fafanga la vetasi. So whamaila ia le li a whape te lofa ia te au, ia whaisaudanga, fafanga. Ia o le a tātou tātou pese lea, ia o na whaawau leo tātou prokalama I lisi tū. Malama, for ile, iyo wala.
whamaila le tātou o ngal verso o mawai. E li lifa lava le lofa o le li I tangata ua leiloa ma tulafo ina. E pe o le whasamoina le na the hassled and harassed. Tangata ua leiloa ma tulafo ina. Ua pe o ni mamoe le iso latou taitai. O I latou nana na lofa ia ma muti vale ai le lofa o le li. Ia ona whamaila I o lana tala I le auso o. Ese le tele o le saito e sele ina. Ele o lava le au whaingaruenga. O le melea ta talo I le ana le saito e sele ina. Ia au maini au whaingaruenga ia to tele. E sele le saito. So, e pei o le ngaluenga le na e tauna whai e le kalesia. O le whamalo lo mai, tā lai le tala le lei, ia ma whai I tangata ua lata mai le malo le tua. O le mele I o tū salamo I au tū wangsala. Ngā ruenga nā tauna o na whai. Whamaila ia le li I pe atatou whaongaina le mamanu le o na tupu aila ia o le lofa muti vale I ate ia. O na saule o le lofa oso I tutonu o lo tangata. Ia ona e tatalo ai lea I le ana le seito. Ia o mainis tangata whesoasoani I ngā ruenga. Au no whalama o mawhau I le contemporary application o le nā I metaphor, po le nā template, po le nā mamanu. Ia ona uilola ia o le matua whingataa lava le mena. Wa afa pe alu le vai aso o anga le lei I tangata matufa mea ai matau mawhai e whanofo le vevesi o tangata. Ia e sea tupu se lofa. Na o le ino le tangata. O le mena le o lo tupu nei. So, e pei o le, walea tilo I le mea fo o lo manga lue ai. E whaila o lau tala isia masalopo o ono nei masina talo na te amai le whalpupui. Na saulava la saulo I le lotu mato wheloa I o whati o whawhisi leva o talo na e alu. Ia whamaila lan tala masalope a whaitau ale a whai o te mina I tutonu. Pe ova ma le luas furu tausanga. Ia off and on foi. Ia tangata whaila ua whaasolo ai na matua. Ua te amai nei la I tua. E identify le Samoan community. Ia pangale le iloa le ngangana. Ina lotu o tuala ia o le mea ua tupu ua maua se manatu ina ia a apa I second Samoans ia. E te whaongaina le nao le ngangana le atulunga. O le nā pese I ua mamanu e whapenasi mātou ministry. Ona o le tau mawhai lava ia maua tangata nei. Ia malama tangata nei. O le mamoe lea lena se lea ua pe ua lata atu nei I le pā. Ona ua fiu e taa I le lalolangi le sana me mawai. O le ngaluenga la e pe o lo o tau mawhai e whai le second Samoan. O le tau mawhai e whai se no whoanga sefe mo le mamoe lea. Ina ia mawhai ona batu eni nai mea ai laiti. Ni mea ai e whiangai ma lana savali wha le whatu tua. Ia maua se te mea vatua isi na sua susu whaingofie. Ia maua se te mea o mai ia le mamoe lea o whaisi leva o alu. Se ia peti le lei ma se I maua o na vai. Ia o na avatula ia o nisi responsibility. Anyway, long story short, vaaila ia I le tangata ua ia te ia uinga masalo e le tonu lava I seisi. Ua ia te ia fo ia uinga ia, he carries around these triggers. Sina mea lava e paop o sina tala e leo le lei lana whaalongo e te ia ui tai. So o la laf so soani la mato food ministry leva yaso ma leva yaso. A pe o le winga I o tangata. Winga I o tangata lea o lo o whengai mai mato. Mai o lo tau mawhai lava e so soani iai.
Awa na mana nofo masiali I not too long ago no fatule ia le so fa moe famile ia pastor if you're not me out se tupe if you're not me tupe langa o telemfeno sa vali le langi America e no maseleni no fatula ia la metele alu e apalai le general relief famile o mo general relief okay ia la ana fase la mo tupu le masina lo se la food stamp lo se la cash mena tala wa le lava fatia la metele so sa ngaru ia sa fole le sa of my passport fiu a palai sole ia le facilina le application are you a felon le facilina asesela utali le facilina pena le fale pui momo ia ele vala o message ele email message si ya oi ia na tau faiala ia ngalo rua fatasi maltangata no fatu ia memo mo or not one more general relief so le sina me if fayor tau fai e palai sa ngaruenga ala mete sa wenga lue I food bank le kalesia fa maoni ai duty se over ai fo yo fa pela ma van nai masina na va yaso nai masina ina mfaile na tusi recommendation recommend ai oi I se ngaruenga fa vai lungo lo fa maoni you keep your affirmate sa ule valu pet sa fo le 745 ia la mai ta wina ia winga fa ia fa fawese tusi recommendation ia recommend ai ia o ia skills la ia la mo ia ese for fingata wa o menna le tonu mai they've got a very short attention span ele o mafai ele o fatia e tangata ia ona toso se manurauti po se manatu umi so mafuanga na e fingata ina so sani tangata ia na ufatula ia I South Food Bank ile so lua ia ate ole sau o fatu la modupu mai se o faila appointment ma psychiatrist o fatu ia okay nala ia fa me de ole sisi no fatu o appointment vai te mine e ma faina esa ia faila food bank ma failungo lo telefoni esa telefoni le telefoni smartphone ia ma faila esa so for ai nai mena e lua e foi la fatu funganga na the multitasking o le mafaina fai ia me lua le te metasi ia ele o fatu fungai nai fo ia si usosia so me la fa umi ela utala ona e pese I o tangata ia o mai le kalesia I le taimile nei ma tangata le na le o fai e se ngaruenga le o tau mafai e fai e se ngaruenga o tangata ia o te manatu or our contemporary manifestation o tangata ua lailoa ma ua tuu la fo ina ia a le lailoa fo ila la lailoa ile tu inga lea ia o te lailoa pese lailoa moi wae whalongo tua o la ala ula o fatu fo sina cracky na ਪਰ me se pastor o le te fai na me ia la te vai atua ia la mu mata ele o sa o fo il tala so lo ye pe lava le nganga le well pepelo o le sile me le o lo tupu I tangata ia pepelo ale winga la tasi vanga nala vala o le loa le tangata I le ese me e maua mai le o le pepelo ona fato atupu leo se alofa I suppose because afa pea lava o lo ma pepelo malosi ma pepelo iai ma pepelo mautino ma pepelo le mafofau ia e whinga tā lava ona le loa whinga tā ona fai ese manatu muti vale ese alofa ona fa penale winga o le space lea au te manatu o le teimi loa lava e loa I le tangata lona lai loa o le teimi loa lava e lava ai lona tu lafo ina mai loa e ia e le se space le leile e ia atonu o nao ngala I o ngalu e ngalofa
ale kalesia. Ia o tangata iana alofa muti vale ileli tangata ua lai loa matu la fo ina. Ia ai mole li ia leo John ele yo o ia ile tulanga na. Ia la fataltali pea. Mata i tuina pea. E wape o lisi la mea leo o le street nei o le drug leta o le fentanyl. E fo wa lua ia ta mauli o mali liu ile. I ila wale matu poloka. Ile ono masina sfulu masina ona ua mix fa tasi ile crack male fentanyl. Methamphetamine male fentanyl. O le mela o tupu ua tele le dopamine ma isi chemicals na ua le ngafatia ia le fatu on tata. Waipe o lisi na mea a tele le whamana ia ma tele mea umana happy hormone ia oe ele se mele lei foi. Tau whena mo sava no e whanoa noa ai ua fia tele. On the other side of the spectrum ua fo il whanoa noa tele. Whai mawhaisina ata i seisi taimi. So e pei o isi nā mea leo o tupu nei e whaawhainga tā ai ona tupu se lofa muti vale i tangata nei. A le mele nā na finangalo le li i e whaao sofia lo tātou nganga alofa muti vale. Pe a tātou i loa ua mātelai na matulafo ina tangata. O lisi la manatu muli il vaso umawai. Le mele o le malanga mama. So ina ua umalao na o na whaia le li la na o onga i o na so o na whaiaturo le o mai nao. O mai nao. Me ina utou wa ai i a tea o whaia. Whamaro lo mai tutuli te moni o le mena tau na whaia o tau. Al me tau na whai moe o tau o le malanga mama. Malanga mama. Mai le li i awatou te o i Samaria. Awatou te o fua inisi atunu a tau lava o mamoe o se Israel. Mamoe o le iloa. Ia una fole mo mafau i whetalenga nā le li i ona soo. Atonu e mwhaiwhain tātou whapea mana tu whapito li le li. A tātou tilo lava iai. Me whailen tātou a sāfo i le sia tātou session taluai. A tātou tilo lava iai. We have all this potential, especially young people. Young people have this potential to be anything and everything that they can be, especially in this country. But in order for them to get better, they have to sacrifice all the other choices and actualize the one thing that they're good at. So, e mo I lava whamaile li I e peise I e manatu whapito le li I lana whetalainga, malana whaatonunga o le au soo. A whapea lava tātou te whamaoni ma tātou woane I le si o manga o tātou. Tātou I lola ia o le tāua o le mele o le specialize. Le tāua o le mele o le sacrifice umalava o potentials o le tangata. I actualize le mea e tasi. Mai ele ma mau fo ina tātou o ese na moa waia a over ai fo I le tele malea no I o isi fo industries na te dabble ai. Ona o I lola ia tasi lava le industry le e peise ia te tawana o focus el te mine o le atua lo na fina ngalo ia male kalesia. E pe o le mena leo o ia nei le te mine nei. Ina ua 5 tausanga ua telefo ini nai industries na ta alo ai. We've got all this potential ia le mele le ua fili e actualize ia I le malosi. Mo tausanga ia tutoe o le tua malantara lei ma le kalesia ia ma le tatu community fo I nei I Long Beach ma California nei. So e lalo na winga whamaoni moi e lo na winga it's real. Po fefo le mea o lo e whalongolongo mai ai le nei fo I whaapoponga o le tātou prokalama. Se tanga I fo I le mea o lo e soifu ai. Wai e se le tele o me mawhaiona e whaia au e tala vau me le titi.
le te milo lava e te fili ai o le awala le te aluai. Ia ona amata lola ia ona whaopopo atu isi tafa o le mea lava le nādasi. Amata na whaopopo isi whaatufunganga o e ina ua e fili o le mele le te aluai. O te manatuaina lava ma whaiama sau ia le li whaipule ia whale o ma vaenga i nei. O na whaamau whai atu ia whale o ma vaenga nei. O ana whena e iloa ai, this is your career. Ia whamelan tala o le vaana o manatu e whasoswani il datu o tunu. Ai le I maua lava se meo te whasoswani atuai until walu I Samoa o sawari vali le maa. Ona vala awina le o e tangata e whai malato whai pule. So, o peo inana amatai e se na sau I fafo nga lue ai I Washington DC na alu I kolisi tato na I whala mawenga lea ai na ua mawal te miawa noa e faa tino I nai lona nau e tautua I lona tunu whailola ia male awala e alua I Samoa se I soli le maa o le motu ia inana fidi ai o ia tangata e whalu manatu na filia fo e le atua ia whala mawanga le na fo I teimi. So si tanga ia le mea nate iai pele o whapeaina ea ona whai e le atua I lo soifua malo wola pele ua sa telefoi ni o manao me sa nau iai ni career choices fo I na vanoa mo oe au e talavou. Out le te milo lava na whailau whai unga sacrifice isi choices for this one particular choice. Ia ona amata lola ia ona whaau popo e le tua isi mea ia te oe. E pese I o mantua I nai le upule na ale li I awa ua e whamaoni nai mea iti. O le melea o te tofia oe pule I metele. So e atonu lo manatua se se ta maua ia se ia well tamela tato pesa na IT vai fo ia le tamela tato le ua na se I vai foi ia to fa awau le lisi tu manga ia Sometimes I'm weak, sometimes I weak. Through the spiritual, will I fight for Jesus evermore? But I'll never give up, even the sun will come down. I'll still stick by you, Lord, to prevent me when I'm worn. Sometimes I'm weak, sometimes I weak. Through the spiritual, will I fight for Jesus evermore? But I'll never give up, even the sun will come down. I'll still stick by you, Lord, to prevent me when I'm worn. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Te vai vai ai, se
taimi o te malo ai a o tawe whaale nganga o Yesu loku wha o la tanga ai o te le whawai vai ai e una mole la ila uva ai ai o te bibi ibe ia Yesu o ia lo sao alemu se taimi o te vai ai taimi o te malo ai a o tawe whaale nganga o Yesu loku wha o la tanga ai o te le whawai vai ai e una mole la ila uva ai ai o te bibi ibe ia Yesu o ia lo sao alemu touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes to can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes to can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes to can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. And spread your word to every nation around the world. Yo e pe o le whai ungo le manatul na o le itala tatou break. Ina ua whamaile li I oa tau te o I Samaria po nistangata ese ai o lava I ma moe o Israel ua se. E pe o le winga nalo na manatu. Ia focus tatou I se mea e le lei, se mea masani e tatou, se mea talia le lei a mata I nai ia le whalau te leina o le tala le lei, mai a mata alai o tatou tangata. E le ngata fwile na ia pe e lautua ai le whetalai ngā le tau o le mele o le specialization. Tawana specialize. Whaise mea tasi e le lei ai o e te whamaoni ai. So eni mea la iti fo alele a mata o na whaie o e te whamaoni ai. Ia o na whaie leo o e mapule me tele. So it's the same principle. It's the same idea. O le tofa manino alna tasi. E pe fu ilava o le tamititi Samoa lea e te lea me mawhai o na aluai ia e lea ua alu I le football. O sacrifice lava lo na mawhau o sacrifice isi whaatufunganga o lo tangata ese mai nei lo le tino. Ina ia maua lava le mele tasi. Ia a pale lo lava la ma maua se ngā ruenga le nufa la. Ia ona mawhaila ia ona whalau tele lana tapena. O wa le ua whamaoni mea iti. O le mafuanga nai a veai o ia mapule me tele. So it's the same doctrine. A o le isi la ngalu I tu atu o le ngalu lea, o le ngalu te lele na o le malanga mama. O le malanga mama. E le ngatala e malanga mama physically. Yeah, malanga mama theological, multivariant ways of traveling light. Whamama fo il filoti, pastor, whamama le mta upsisili. Wale tosi meina mea o le fia aitangata. Pe o le winga na o le whitalenga le li malanga mama. O wale aveani o tau ete tupe, o wale
lua ni to tasi le pese e vai o le so ona falute mea ai malanga mama ia o whinga tā ona whaina mea le nei vai taimi ona e iai industries o lo o whaalango lo lato ta mao ainga i le load ina o tangata i mea mamafa whateta inga o lo watali i le ala i titi le alu nei i le kolisi lea e nei au kuso lus furulua la naonga ia e le lisio mea vatu no fatula ia san malanga mama le lisi le na le se requirement or recommendation suggestion mo ea ia te le oalu o te nofo ai o na te alu o te aonga e su elo wata mai so o lisi le na whaatufunganga, let's say, mo tato umalava, malanga mama. Malanga mama. Ato wo atu la ile ainga e anga le lei i ate o tō. O le li ile. Tō lau tō whamanuia. Tō lau tō whamanuia. A whapeolo i eita ngata o le manuia. Ele to e fo i mailau tō upu. A whapea ele o mawhai e la tō na utu le manuia o le tua. E to e fo i mai tō whamatalanga. So, lisi lea manatu manaia. O le ala manatu manaia. O le manuia o se mea e te fiu e tō e le uma. A leanga fo i ato atu le manuia i a sapo ina a whapeolo i eitangata o le manuia ina la tō te sapo ina e le to e fo i mai upu. Awa o le isi la winga o le manuia o se mea e ave e tupu pe a ave e le tupu pe a te umau so a ai u ia na le tupu la ia a tupu pe a ave so fate te ingal tato prokalama le o vanei ma le tausanga ma le afa o mamanu lava le o sidele te tia ma le tausanga salo pe o sfuru wha masina sfuru lima masina e pawale mele a vatu mo meo manatu to wha manino aikia pe mena ia a vatu so a whapela olo ina ia le manuia e utua ona tato vaila ia o manifest o whaatino ina. Ia, ona ato tola manuia ina, manuia fo inei. Ia whapele, whamele li e toe fo i mai. E toe fo i mai le manuia. Nau tau ina. Ia. Let's see. Whatever town or village you enter, find out who in it is worthy and stay there until you leave. Ia, e me le muli whamai awha pe, ia se le whaalongo ia tō upu, ia tū le oneone mai o tō vai. Ia, tāua fo il mena, au te manatu o le me muli ale na e te tauana o tō whaia, o le o te mawhau fo i misionale a isi whatutuanga fo i o a whea i o lo mātou lau whanua. A tonu fo e a whea atu e le lei le taliina pe le o well anyway a tonu me whai aona tu fo i o lato o se vai le oneone o lo ia i lato mo oea lea te li lifa i le manuia ia muli ana whaina mea ia muli lava ona tu ia le oneone mai o tu se vai ai tau mawhai pea Tauma whai pēr. Ave esina, I don't know, lua tausanga, toru tausanga, alo lofa pē iai. Whata te inga lele tau lea, mātou te mafuta, le whato aono masina taluna te amai. Ia, ave pē lava iai. Ole tu vavea ia leoneone mai se vai, ave pē lava iai le tala. Tō pē lava le manuia. Fesili po a fe failana lai sene nei mawhai o na ave e ia le truck le piki e mea ai lewa yaso ma lewa yaso. Ngā lurua pe matangata. Ma le mautinoa e whapenawhi ona ngā lue mai le tua i o tātou tangata vai. Ono sa ia e le tua i o tātou whaale tonu
ia tau fui whapena ana tātou ona sa i o nisi. Ia o le vaso na o mawai. O le sila mena tupu le vaso o mawai. Sa le lei alta ta noanga tui. Pisa i sa manai alta whawhisoa i mata upu foi. Mai o le saula o gas na whai mo le vaso nei. Ia e lea vesea i ale ta ua o le mele o le iron sharps iron. E se fulfinga ta o le mele o le whai al tangata ia. E le se mele le na mea. Tauna i eise isi fo alele e taltala noa ma. Ma mena sa mana ia le afalo na lua o le tapo kalama i le vaso o mawai. Sa mawale ava noa ta te fisota ia. Mai o te manatu fo ele tauntu ual na mele. A pe o te pena la mo le vai aso nei. O tu si mo le Jeremia lus fulvatu. Fo pe lima i le iva. Tu si la Jeremia msalo e si da fia fo e do tele e pe el profeta le ta ue e skola el profeta tangi vale e tangi ai mai ala na tangi el profeta le ona o le amio Israelu e pe e le tausi atua e le tausi whengainga e pelo ia Yahweh nei walai na tupu whaalave i le nuu o na tangi e ala i o Jeremia nei fultemi na sola il perfetta e kupito nei fultemi na whapea atua i le tupu au mai le tamale na i avesa na salary na i nofo i whaiatato perfetanga ma tamo whai e fsoaswani le malo musu Jeremia le whataua le tō wha le atua i mamoni. So, o upu nā le perfeta e mana tuaina pēa e tangata. Le perfeta e le i mawhai lava ona tuua lalo ia lana whaali. Ina ua i lolo lava Jeremia le atua. O i nā lava na i loa e iele se senga o le mesa o man mese. Ia mani lifa lava lana tapena i le mesa o. E wia foi tatou silafia o le perfeta e pea o tatou atonu na i foi temina pi o ia i si mea Jeremia a le o le tusi le nā leana na tusi ma tatou whaitauina lea o mai temine o wana iei la le isi perfeta fo i nawai temi e ta ua o Hanania Hanania so e whapea la le tala o sau nei Nebuchadnezzar o vangaia le nupa ia. Whamailo la i o Hanania. Ia, ele umi tato. Ele umi na whatawhea ia le nu o le atua i Paperonia. Aisea, leanga o le tunu o umantofi. O le whanau Aperamo. O suri o le whengainga. Lea me la whatasina i lea tangata whapau ngutu leanga o Nebuchadnezzar. Le matau i le tua. Le me lea a umilta wheanga masalo po le wha 5 tausanga. E polonga i tātou le malo lea. Ona toe lawe ina leo tātou e le tua. O launga le Hanania, very positive thinking. E le tu lafo ina tātou e le tua. Tala le Hanania. Tanga i fo ilanga o tupum tamali. Tangata o tofei tu. Ia, a Jeremia, ma Jeremia, amene atua lo manatu pe afa pe o le meso, le me moilna, o le melna tupu, amene. I hope e fata usanga 5 tausanga pe a umilta whenga. A o la ua tilo, o la mapa le whenga i maletua, e umi, ioe. So a fast forward la, e tangata la fe mai se le vai lusi e mauro lava le vaccine i filo. A lau te fatua ui e umi. Ioe. Ai se a langa e o le mafu angal na e le eise tusil duspa ia ta o le Hanania. Leanga e le fofo fatau waa. Ia le manu o lo nu e le tua. Ia mai e le tua lana perfeta na te matua fofo ina le manu o le.
o le nuu. Ma o le memonia le o lo tupu nei, whai asi umi. So, pe o le Jeremia lana e lusful valu lima leiva, pe se i o le whelafo inga na ele between positive thinking and, well, I wouldn't say negative thinking, but real thinking. Vave po le umi. Ia ilo lea tātou tangata na malo. Na malo ia Jeremia. Malolo na manatu e umi lava polonga tātou ia Nebukadnezar Papirunia. Iwa e o lavala ina toe, na i u lavala ina toe fo'i tangata Serupaperu ma toe ati ia pa Neemia. Ia e fo'i tama ia. Ia ua ta whela e titilu atu tofi. Ua ulu fia e manatu tangata Papirunia. Pi mana isi vaenga le ua pa i lau ta upu Reverend le. Le se me ua e fina ngalo ai e ua manatu e umi le mere u tatu i. Ia. O te loa e umi. A whapea fo e le umi, e te tauna umi. Na ile te mina na whaili tatou session i le senga o ta alonga. The finite game and the infinite game. Ma I don't know mawhai au na tatou ta alois ta alonga whaile finite. Le loa umai tatou boy players e manino tu la fono ma le wha moe lava ia malo. Ta alonga e taunta aloi tatou, the games that are worth playing are infinite games. Ta alonga ia players come and go. E lo mamalama tatou po e ta alo, le tupulanga ma le tupulanga. E lo mamalama foi tatou po atu la fono, wa e seti a tatou tu la fono. Ma le go lava la le infinite game, o le ta alopea. So ia wai umatu foi tatou. Umatu foi tatou maloi o le tua e fai pela vai le tupulanga ma le tupulanga. E ila tatou nafa e fai esa tatou sao. Yo tatou foi tupulanga. Pe foi lava tatou maua mai o tatou matua a. Ia e ta pena e tatou foi molesi tupulanga la lova o tatou tu. Fa pela o le ai pe o le au fai le ese senga o Anania ma Jeremia. Le ala sa o Jeremia fit pu se fu uma e fix fu tausa. Ia lua tupulanga. O le ala sa se upu fu le e au ngā mo tatu tangata whanongo e le iale ta pena pia e le iale whaitete pia pia whapia o lau tangata i lea e umi le COVID la sui wapio i nale i le mere anga i le whaitete nga. Yeah, so there's a finite piece called COVID-19. E mawalo lava le antidote. E mawalo lava le vaccine. Ina peilo lava la i o le polio, ma le misela. Tu e ata meti na le to e afe maila ia. So that's the finite game. O le infinite game, o le participate o tatou i le justice a le tua. Wa le mele o tupu mai nei. E le o a whaina umale to te le COVID-19. Most especially affected are the people of color. Tatou ia tangata lanu, tangata uli, ona fesiri la ia isea. E mai manino al tali, ona o tangata matitiva ia, tangata ia wala iloa, tangata utu la foina, tangata ia na alu ia ile le lofo al tatou li. Ai atama ia nofo le lei, ele opopole tamana. So it's an economic injustice le wa whaailo nei le COVID-19. O le mela na e taunta pena. Ina ni te ua o se ofisili malam taupu. E pi ma nei a whafonga fo i le totele. Ona o lea pe la sau silsila e sa o lea la fonga o whapea o i lato wa tamamai ma tangata tele tupe. Iwa pe o lo o tu o siama nei. O lea sau tanga i e mele. Ioe, o tele o ilo, o tele o... Nei fo te mina tātou fo fola ele mena, e me tātou te iloa, e me tātou te leiloa, e ma me tātou te leiloa, tātou te leiloa.
I think ole ele lifal fesili le na ele conspiracy theory. E pese I o lai whaatupu e tangata the elites, le tau tato le elites. Ele whaamai na ia tele ai tupe a vanga ia saulinga le vaccine. Ia o tele lope sao le na, o tele o lope sao le na manatu. I mean, but I think ele tau o tele le melna mo le tatou a pokalama ia o tō manuia. Mai latou e malama lama I le tatou tofi ma le tatou ngangana. E te tauna whau le tatou waa. E tauna whau le tatou waa. Whau tele le tatou waa. Whau ia malosi. Mo leisi tupulanga o le tatou o tunu. So e pe o le mena o si ia fo ilo o te mai ola e whai mawhata I te inga. E se le tele o mena te te whau ai. A le pese I o toe fo I mea I le kalesia, le community a Samoa, le tautapu e ina o le tatou ngana, tofi, lea ua iei nei le temi nei. Mai, a mana ia le fesili na o te leilo. Tasina mea o wapi o lea fifi nga ngana I tonu o tamtapura, ia o tō manuia. Pe tasile na mafufongo Samoa ma I la tō whaimta I temi nei. O le marosi anga o le tunule o seina. O le whao ngā o le lato mea lofa. O le lato ngana e whai ia lato wa onga. E le wha moe I le ngana Britannia. Pe la e pe tau mawhai le tato o tunu ue wha pena. Ia ailanga I le e siasanga I se tato. A po la sau si le chile I le wa. E anga I pe e tau I ma lau tau whatuspa ia lea. Po la sau wawa I le wa. Wa pe mena tau na fai o le winga na la utala fau I le leilo tatou waa. Awa o le waa e fau e tatou e fau ai a tatou ngana I la tatou la au e puluti ai a tatou pulu. Le na uro fia ngai ni mas o le alo Samoa. O le Samoa mao ia. Ia sili lo tianga. Ia. Ta ua la whanongo atu o le Samoa le io e dona soifuanga malon tangata mao ioi. Aim tua le ilohan ngana. Ese le proud o le tama. Ilona Samoa. Ilana tau lima. E tafa me. We vai mele. Whawhene wha meu ilo au sa Samoa o le kāla u kau lima. Pe a Samoa? Well, leo sina tama I kau lima whae lele. Io e nai ma manu na o le tū mō le. O te rofo ele o marmalama le li paule mea nei loe pe o inai loa e identify e io e so mo se matou ala ngaluenga second Samoan e pe o mena leo o fatu funga inai la matou platform ina ia tamwhai o pongi e matou tangata ia wal nae o mai ele o atonu e o mai ona ni Onia matou launga me ai me whapena pesi they identify o le mele le identify lato o le me sefele mo lato e lele ale toloa ai maau I le vai so pe e alu al Samoa ai lei loa he's very proud of his culture te pe al tamale le Dwayne the Rock Johnson o ai lunga fa mai ai sel manai ole tatou culture. E lalo manatu al mafu anga ala ona mo o tangata ia. I le tatou culture ona e le to tele. It's very unique. O mena e tusapele fifa Samoa istangata. Ia to pepe. Wai o mena e malosi el tatou va. Ile ngata lina. Pi o na wa tele I pe vela la sunga tele me e filo ngia ai tanta lanu. A o ni tu fa tasi na te papa e o le nei e tam fai e loa le me te sawai wa tu nei mai si lanu si atu ese e te langona I te fa langona lo te fia fa pia e o sa mole tonu le o le li o ese wa in fa matala tu nu e mai tangata e a fesili manela ia teita o fe te sawai e pia o talafu ia me te whainga luengai ia e fesili mai o fe
it's so for Long Beach. So no, originally, where you originally from? Pe ye su elea. Yeah. Su elea. Ye te whanonga tua le upu pe ye a. Ai oro winga nao le lalolangi leo te tunu i ai. E le mwhaila na e latu, e pe foi lau nei mea o ta mai tiin whanpui pui. E tasi se sa moa e sa unua i. E tamo whai e whamatala ai, ona isa, longa lua filongia tangata ese o lalan. E te tau ala nei loa le me e sawai a. E le na o tātou foi. O isi foi tangata e o i tama i motu. O le nauru, o le tonga, o ntutu, e te tawana identify le le. Yeah. I identify tula ai le loa ngana e. Na tau tili le vangane. Yoi. Yeah, pe o isi nā sā o le meta o le identity. Whamaiale i le li o le tua o le oto i e se senga nā. O le oto i e se senga o le sauloto, o le polonga, e leni ma li utaia, tangata ese. So, e tau whalana na whesiri tātou, pe le o tatau e ona tu i lalo le nā manatu. Wai, o le sia meri lifa i ai le oto manuia. You have to have the ability to pay attention. Pe o mena, le alo pwasa mo le pay attention. Mata i tu. Mata i tu. Mata alia. The whole notion of using your eyes. And then, of course, sau yelo mauli tonu. So, mawhaila o ona whaile mele na, mawhatufunga ina o the ability to pay attention. Yeah, mwhaina whai au komeni, mwhaina e act. So, mwhaina e vaaipe le ua numia e tātou i le homogeny a le Christian faith. Na ile teimi na whaile tātou session i mele o le manatu tasi. O se mea pito siri tele ona whingata a manatu tasi loa ni tangata sto tele. I ona whingata alawa leo na mwhaina tu i lunga se manatu ese. Sa umane o. A whingata alawa ona sa umane a ese. So, but at the end of the day, pe e tawana ona mawhau tātou i a tātou limitations. E re teimi e mali o tangata. E re teimi uma i re teimi. E re teimi e ta whea ai le identity o tangata. So o mela nai pitu siri atu na moi. Nei lo filoti, manatu, to whamanino, mata upsilsili. Ona o le limitation o le tangata. A whapela e loa le tangata ona whaitau o na aso. A whape e loa le tangata ona tua oi. A whapea e loa le tangata lona pale whengai ma le tua. Ia o se tangata lelei tangata nga, o se tangata fia tangata na. Mai pe o whanau naungal na ali o tō manui, o se tangata manuia fo le tangata na. So e whamai ala tangata wal se i o umawa lunga o na whaileo so umanatu whata i tai. Se ia miliona ni au tā la o na avele o lau se furua i le kalesia. Greater, I want to be the best and sacrifice la i o le good. So e pe o isi nā manatu e tawale vale ia ina ile area na. Ai aoti lo lal tangata ai le ita pena ina me ia. It's a big regret. Sapalole la to ai tua sorry mai maua pena o sorry mele. There's a lot of regret. Ia fai ma me ngase ai. Ai o tusila la Jeremia e pe ina manino ia le se senga na perfecta e lua. Fa mai hana ni e vave, fa mai Jeremia e umi. Fa mai Jeremia taluai la e umi. O le mafu angala na e tau e ono to fai fato anga ma ai o na fua. Fau fale mana nofo ai. A watu o to wafafine e no nofo matane paperonia. Au mai fo ini. A wafafine paperonia. Teine paperonia no nofo mauto watali. Mai o to sa ili le manuia o le nuu o whatawhea o to iai. O wa o lo lato manuia. O lo to manuia na.
So in a sense, in fact, whatau ia tātou, o tātou o mai le nei atunuu, whatawhea mai tātou, and we all came for the same reason. Tātou o mai e sii I lunga le tūlanga o tātou atunuu, whaaonga te meiti, te pena le te mau ainga. Mai e leise atunuu te mau ainga tu sama le atunuu nei, wata tilo ata ita ia I tutonu a Whenga Rengai Banks. I le ngata fo I ia le au with the internet e mawhaiona e malamala ai loa le me su e ia mea e te malamalama le lava e mero tutupu I le tunu nei. So ia ma utele fo I tangata ata mamai. So e le o mateina ala le iei o le manuia o le atua I le tunu nei. Ia e nofua e olo o a whapeale winga o le atua. O le winga o le atua e le ina ala mai fo I lona finangalo ia ne pukanesa. Sasa I lona nuu filfilia. E ne utulai mai fo ia ne e mia ma se rupa pelu. O ila tau nana to e langa ina le manuia o le tunu. Ia ele ma mautele le World War II le na to e whaatu e malo Israelu ina ua selau tau sanga o ta fea. To titi lava ta fea la tau Hebrew. Ia le ua ngana umaya tangata. Ona ele tu lafo ina ele tua. Ia tangata ia. Mai foi lo manatu fa pena ia la tatou pale fenga I male tu. Leanga na fa maonia ia o totua a mana I o matou ai. E te pu ele vale. E ave la tu taulanga tangata. Ia mata pena po le ale finangalo le tu le terminei. Wa o finangalo le tu ele mafaiona ona maua e seisi. Ona maua ato to ai lea. Mani. Ia wa ufe me foi la tala il melnana tupu ile il fefe awa so fitu le nai Samoa. Ia o te leilo o te leilo pe sa ona me. Ia o te li matamatai. Te li wa ai se kilipi o te li walanga lau wa ave I lalo le TV. Na uloa na sa whaalongolongo le fono, whaitu la fono Samoa, le whaifono. Sa lo te aila le mta upule le pepe wa ave fatu la fono fu I el malo Samoa le me o tangata e na te whaleanga ina le si akalisi. Yo inala no lo me ia pe o lena tala no ina na po. Ya. Pe e ta o mo me ia no le lo amana to ta si fu le o sa ilinga malo tangata. Yo pe fu la perfecta ia malatu sa ilinga malo e falangolango ale sa ilinga malo le musumusu mai ale tu I perfecta ia pe e va ai le tu a wala mai ai finangalo le tu ta to le nei no po I pe fa pena pe melana le tam no le sunga I fe a ona po le meole to inga fai tau o tu spai ia male melana tu la I mai ai le tangata e na te tu na mafufonga tu tono tu spai ia na po I melo I fa fo o pe fa pena le langona o no fo ma tu potu tangata o tu mahenga tangata o vahenga le fa pem o vahenga le fa pem o vahenga pe ma nei nei me te tiro ia o lo tiro ato I le malo ato e pe mela na o pe o se mata upu onga no o foi ele kale sena tu pe o la tu fa le fia ele tai ona pe o le ua afia ato ele kale si ato yeah na tatou tilo lava I le history tatou on tatou I lo lea these are eschatological incidences o te rofa to lava to umini taimi o to inga manatu le na wa te mi umalava manatu ele tangata o ia te ia se ato toa o talo fai talo fai yo wa fo le winga leo le tua or let's say o le winga historical leo le tua o te le lopo le alo na winga I le lumanai am whaona tātou tanga I tua o na koneki la I o dots o na tātou I loa le winga le nei o le tua o le ale winga a lata atu lo le olo I lunga ia o na wha ese lo le tua ngana
a manatu loa lota ua ia filifilia Sodoma ma Gomora mai le mea na filifili Abramo manatu loa lota ua sili atu lana filifilinga le lau whanua lafu le mu e whaatata aila na manu nei lo le whanua na tutoe mo sto ino Abramo o na tupu fo ila i o le whaalawe lave e manatu ro lava ia se tangata ata mai ua whapeina lona ata mai yon tupu e whawhitau mai o mai nei alo o tupu iale na winga winga o na manatu whamawurunga Hillary o ia o don't know what you're doing. O te lofa yatu a mela e a o te musu te tala noa pe na ai na whawalunga al tangata. Whawalunga al tangata lewa uma Barack. Ia vai foi vai te mi foi o contend ia Hillary mole. Ole te miners ta mauli. O le taimi fine, you know. Ia sa walta mauli alu runga. Ia tu mafofowina fo. Ele mafofowina ala o mela na tupu I tangata fapeina. O le tangata ro lava fapeina ona manatu fa mai o le matu tapu inga e sili atu nei lo tapu inga uma lava. Ia ona tato mauti no lole ia ule before like yeah. Wale to umi. Yeah. Ule to umi o wape o sa muri ai o nai to kiki ai ale malie. Ia o le paulia. O nai to e tā ia ona pa ua lole o lao. I nei ko meni e au mai. I whamai al tato. O Maria Anosio, o wane I ngata le fautua pea I le aso mane aso o Yesu o lo tui pea. Ale le kere Maria. O whatato. O le tūlai mai o le tūlanga ua vevesi ai tari tonunga wha le lotu ma le wha le wina o tuspa ia I Samoa. Ma le ta'awilinga o porukiki, wa ali mai ai le afianga o ai a tatau o tangata Samoa. E tapua ai I le whaatua tuanga ua ia filifilia. O le saurotonga e whaali ai le whiau tāua a le tala le lei. E le whai whiau a ua fia ma ua wha upu se ma politik sais. Ma ia whatato. Yo. Sa o mai ia manatu. Wai. A ole mela au pitosili ona sao. O lo avea o se manatu ona whaatinoina lea. A wai pe se I o le silna pole alava le manatu o lo ia te oe. A mawhaiona e malama le manatu o lo ia te oe po se manatu fu I uoso ia te oe ma ta penai tope mensina o tala noa e muri mua. A pepele lo la manatu na ia te ema e loa le manifeste inga. O I nā lai e mo I e le manatu na. I pele ai foi. Wa mena e te iloa. E le mato miti a fula e sau nei I le bread of life. So e whapela lo na whamatalanga. Say what you mean. Say what you mean. E manatu lei tonu lo mafofau lo loto whaangangana manatu na a umorana ngana manatu na ona e loaila ia if that's what you mean faise tanga ona e mauti noa ile a iai po se memoni mele pele ai a whapeala ele whaaleoina ele whaatangataina ele embodiina then it's just an idea Pe ole wingal na ole si wingal ole yoto manui. One of our non-negotiables is that we have to be able to act out these things. We have agency. Ele tato ai ata tau lefe mai ia fata. E ai ata tau o tangata saulotonga. O tangata ia. Ai le mawhaila ona I loa le saulotonga na se vanga na ua act out. Leo ua ia ule peafalan malosi ele mfaiona I lolo malosi se pangana ua whaatinoina le malosi power manatu ia whamai ala ia le tatu wa o onga o le manuia la o le atua e ngase I tangata lato whamaoni me iti e peo tangata o lo o sacrifice umale te lo me mfeona la to fa ya fa maoni ale metasi
Mwhaiana tele me mawhaina whai, maoni ai le meta sa, pe ala mata upu sili siau pisi, o le lei nale na e te taone e maoni ai. Awa pe o le sila na me, na ile temi na utala noa ile ta ua o le mele o le umi o malo seisi. Ele experiment na whai, sau le isumu e tolu sufuru pasene lo na mamawhai sili atu nei lo le isumu le regular ina pi ila ia. So le experiment la mai a ovalo ma le ono se furu taimi o malo pe lava le isumu la poa le ile isumu vai le o le mele atu pula le to fita alo. Ele ngate le fita alo le isumu le titi le ia le to fita taso foi. Roto foi o malo. So le winga la tala ele te tawa ona malo oe I te mi uma. E tawa na iste mi te whano no ai foi. Ele tauna e fia e te mi uma. Ele tau fuena e whano no ai te mi uma. O le tangata pāleni pe o le tangata whapena. Wala ona tula I mai e mia pretty because ele tula I mai hana nia ugly. E pe o le winga le na o le reality le o tatu ye ne. Ia ona whailo le fisili, what then? O le ala leisi. Well, what then is we get to create. O le power le na o le tala le lei. Wa au mailo lavalai le li ia le tu ainga o langa e pesa ia whapaleni le o langa Israelu Iutea Matitiva. Ia ma le o langa le leo o tau mawhai iai. Ia ona matalola I ona iei le arbitrage. Le mena. O iei se me o langa iei le tangata. O a pesa o manuia moni ana o le a o se me e tau lai iai. It gives you something to hope for. The journey is more important than the arrival or the destination. So e tahua ala le alai falta au ma tamoe. Ai le tahua le atonu e mwhai ona whawhiawhiina tātou pe atau fo I lau o whamoemoe. Pe atau nuu se mea o lewa na nanau iai. But that's not the important thing. Ta sile na mea pio le moe mitinga ana ar tangata. E tuli au pu e tuli mata ngau pe taununga. Ai le fia ui savaringa u I tioni. Ai loa o taununga le lei. E fua ona maua ona o savaringa o le tioni. E se fatu ala ofisiri. Mata o fesa wel manatu na. Fesa wel manatu e peise I e tāua le taununga. Ai le tāua le journey. Le o tala pi o le soifuanga na o le ia tātou te minei. E tuli mata ngau le taununga. E pi e musu e au mata e sa vali le ala lea. Pauale mea ia... Wape lua me ese na. O le moe mitinga, o le upura te whaanga, o le moe mitinga o le tangata. So leo kia whaanga ina le upura o tele, le wi. Tātou umapi whapena winga. Tātou te moe miti I le arrival, le taununga. E pie au ngatae e tilo le savalinga. E te pia o le mea fōle le... Tātou te whaitaua I mea o ngā ruenga I tutonu I kāresia maurotu. Whaina whapea mai, sole se le e ua tele me whai. Tele ua le masino me whai. Sau luma, sau itua. E au noa ma le ma whau le o le ala o Iesu le satau. E le whaingofi. So e pe o la lafua rena o te tiloa uia na oa. I le savalinga lea. O lo tātou mau o se healthy arrival. O lo tātou loa o na ui I le savalinga. O savalinga la. Peila o le ia I le porkala me I o tau manuia. Tele me whirwhele I ma fofo tata. A pio le tau sa ili atu le porkala me nia fiafi. Ma aise me stasi. E ave uma I le malusi. Ave uma I le mafufa. And then Somalia rod savalinga le journey le malanga. Wai pe lua ia tipi na e pe ese. Wai
o le mena te tala noa o le sacrifice. So e tāua le sacrifice. But it doesn't guarantee le taunu unga le lei. E tāua le koleni. Ia le guarantee e le malo le tālonga. A pe o le mea le nā le taula inga. Ia e mawhaia ona au noa masa sacrifice. A pe so nālau tala e lua mea nai that are mutually exclusive. E mwhai ona whaisau tau nu unga na seti lea anga ia i whaingi au stepu whaile te savali vali e tau nu unga le leina e au noa ma le sacrifice le mea leo tinga ina wai e ese fo le mea tupu mai le e ese le mea tupu mai i le sacrifice Pio le mele na ututuri atua o le malanga o le journey o le malanga umi o le ola a toa tangata. Le ola le lei, o wai, a la whaina la le ola whaale le lei, o wai. O le ola na tas. Le channel, e a fia umai, le ola leanga o le ola le lei. A whapela o leo te ola se ola leanga. E te tauna o titiro le ola le lei o te savali e malanga lea. In order for me to arrive there, safe and sound, il arrival le kingi le fatate mai. Okay. How o pio facilitele ia le tatu te loa le meo le afa pio o le va ai le tata kirisian. Le mafaina tatu o le tini e pe afa pio tu mau pia le tata leanga. Il savalinga lea. Ia e telefo istanga taleanga le whatutuanga. Wa io e api o le tini ia o le tati tala noa i tuspa ia manana o le memo mia le tuspa ia o le tini o le tangata na leanga ua whaim tangata lele e a fua lai lea ia le tau te loa tasi ale au wana le tini lea o le whaitutoa tasi ale whaitutoa tau te au o le tini lea le savalinga ia pēnga o lea tati tala noa o le malanga lea o te tala noa tuai Ia tasi ala wala tasi le fai toto ai le tini lea o le feli wa i o le tangata tu sala pe te leanga pe o te leanga ia mauti noa au malanga e ta ua le feli wa i au malanga i ne i tini a ele mea a o tu mau pia i le tangata leanga i te tonu rai le se taunu unga le lei Well, so e standards o whamaile tangata o le meleta o le tangata lei, meleta o tangata leanga. Pe e standards na o tu i lalo e nuu, tu i lalo e malo, o tu fo i lalo e whalapa putonga ma whatutuanga. Ai a whapela wa tātou talitonu o lo o ieile nganga o le tua i le tangata ma le tangata. E mawhailawa e ia ona alu whamaoni standards na ma whau whamaoni standards na. So o whate te inga o le mele o sacrifice. E tāua lava le sacrifice. Awa a tātou waela i a tātou tala. Ese le tāua le mena mai le tu inga ngana foile na na tātou whaingo fia na talia le ofo i nātua de li o Yesu o lona soifua malona ola i le sātauro mo i tātou. Even though le la wa fa popo ia isi mea matatu i loa, it's not really required. Fa te inga le nga upuna tātou o le ala i le pule o le tautua. Wa lewa tele na o lai tātou le mena, wa polonga i ana i tangata tautua mua. Wa ia oe fata asawa nafi, a suro i ese tulo. Tautua mua, silasi mua i le laune sa o le he teipo. Na tātou wola mai umai ai mena. Wa tātou tilo nei ma tātou i loa. Se le ai ali. E atanga te mai o luma lei nari. A tiro nele context o le upuna. E pei whaasino sa o lawa le tautua i matai. O ngā whau ele upu. Ia whau to tono le li o wharainga. Le tautua a le taulelea. Le ai whai mamatai. Nono inga. E ele me ta o le tautua fia matai. To ngā tautua fūne le tautua. Laua mata i tū le pou. Ia. Pou sau whainga. Ia, i tele amu tala whaina mea. A peo le te tala noa tua i
i le foitua na lenga fai le upu e le fai a fu le io tatu mai fafonei ma a leo ma fai tatu tal no fa nga il tatu no foi fafonei ai pe le context le upu ia na fau i le fea ngai o tata tautua ma le pule le tai ai o titilo la te mine pe o tanto titilo te mine o volai e fai la o no fapia io e mawaluma ina ue loa o lai tua e pe vula le mene o tano le upudo le maulalo ma le mawalunga mena o tin le no fatu le veramente ni e le si ufa sa mo to se mawalalo o le maulalo sto a mawalunga na ue loa tanta maulalo e tu sana ma le upule o le tautua era o le tautua e lo tatonunga i lona fauina fautono le li o fala ing samo so ole fauina la ma manuina ole i o tomanuia e sa on menna so pe on menna ale on tu le lola i elisi tu ole ala le now that you know you're right what then pe on menna wata mail dangata ole a nei lala na mel afai pe ole sina ole tu leile na ale i o tomanuia ole o malo nei ia tato rugby leagues umane ole a nei lala o me fai ole o at the top of his career ia Tom Brady lefata umatu nei le ala nei lana na me fai e pe ole tu leile na ale o tomanuia ina ia pe se vai Elliot e puna pea lava pea le tala le li ina fai le tina i lungo le eli su kala fa mai ole mele na te su ea to sa fu le aso le ale mele ya we vatu ya oi e puna i lunga le ole fa va you will lose track of time and identity and everything else manero example na tai pe fu la le li la tata no le li se yuli Jesse sapor ua tau tumutumunga ua maua le mea na fina wai o le whamoe ala toi fo i tua e toi fo i tua ta pena mai le situpulanga e pi fo i oi e pi fo i o tangata o Samoa atama mai o mai fafo e skorsipi o le whamoe mo le skorsipi maua le PhD maua le whailonga maua o lona whamoe moe e toe fo i tua e toe ta pena mai le sia ngā tupulanga e le aise si e saulo i lunga i na maua le PhD sau whai e le sisi e le mpai a whapela e saulo lunga i sau whai ai e le loa la toe fo i tua e te lera le siri mena langa po le ale tama whanau a Samoa mai whafoe whamoe moe mai whafoe a onga i a tama mai o le whamoe moe e toi fo i tua e toi fo i tua e ta pena mai lisi a ngā tupulanga wa ila o ta vilinga na o ta ua na upu pawala u whaopoponga e tawana toi fo i tua male loto they have to do it willfully ele te tawana o se whatonunga mai seisi a o se musumusunga le nganga o le tua o lo i tutonu i ate ia because ele mo tangata uma melna o le manuia mo au o le manuia mo oe ele mo le manuia mo lautele in fact I dare not think there's a master narrative in whaieona on the whatonuina uma i atangata because o la fo i fautua le nganga pa i o le tua ai o le teimiro lava e whaanga e tia e oele manatu le nā. E te iawe e tu i lunga whaisi nau mele. It doesn't have to be heroic. E te au whemesau ko meni. O le tele i o lave ese e mawhai ka lave ese mawhai na halu ai. There's so many threats e mawhai na halu ele manatu le nā. When it's done willingly. Le loto fu te ifu. Ai awha malosi loa. Po wole ave i se ava no i le tangata na te ua le mea.
ma pepele lo na loto le na manatu o le o tau mai lunga o tau fo itua it's pe ale pe ole winga le na le o to manuia ole winga le o to manuia mo o nganga ile me ina ia people have agency tona ia ila to le winga le na fawa ila to le tu le amatanga o le winga e o ile tu le mfaile loto tangata si o mela o tatou ave le faamua i le atua a tatou i lo le atua malona finagalo o la foi amai lana faamua i le tagata e o te lelo lapo le mea le ona amai le faamua le atua i le tagata a le o te lo le mea le ona ave la o faamua i le atua ai se langa e uma o taimi langa e ia o tapulaa I have limitations o le mafuanga le na afa pe ia se tua o te tau mono mea ia la o faamua ma la o tapu inga o se tua e mawhai mea uma o se tua na te uina na ia o uina o matua e o ufo e ia datu tupulanga ia fa pena fo ona ona e ia se o fana o fana o la fana so pe o le pale fe ngaile na ile va o le tua mal tangata ai e taua le mea le na ai taua fo ile ona le tangata la na ia future mai o le io toman wila o le faa upengaina le o tangata o le faa upengaina le o tangata ina e mawhai i lato ona live out their God-given gifts wai o mena tauna whai afa pela vai ese me umailo wola e tauna umalo wola i se me winga something meaningful e tauna umalo wola se iri nā dupe se iri nā tofi I think o se faa o ngā vai fatau va ale na o le ola mal malosi o lo o iate o mai le tua ia o tele lope pe tele nisi o manatu nei o fai asi leva o manatu ina le manatu le nei o le mafu angal na o tele iana i ta alonga fo i o te ta alo ai o nei wale le ngata vala au lia o te ta alo i ta alonga ia pe se ale fa fawina o se o fo i tamat de mai tangata fa ingaruenga so o le sila pisi le vai aso le nei o le tau mawhai e whawhau se whaatuatuanga malosi choosing a braver faith e pe o le sila na mena o fia o mai nei so ele ngata lai ia Anania ma Jeremia a braver faith is Jeremiah's position e tinga lava na lofi tangata i Anania positive thinking ma whamai tausi o tau ele tua ia e whai ale tala lea Jeremiah tusa malona si la fia o le whasinonga le tua ia si o le melna leo le o lak i au lotu ma i matunu ufoi o le o lava ni perfecta totoa we become chaplains to the empire instead of prophets to the resistance. O le se leo fa perfecta. O le se leo fa perfecta. O le mele na lea laiona ese tatou. Yeah, I mean, I like company te tele la situation in Wall Street. Ono tatou I loa la I o le tahu o le mele mo latou. The FANG companies, Facebook. Temina le I loa e tangata le innovation le na whai e dama lea. Le o tatou sapi e nei. Alphabet, Google, Netflix, tele o lunga o ta. That's the kind of manifestation of this idea. O le idea o le think gal tangata ia besi lunga o lona marosi. Awa wa aila ngā luenga tangata nei. O tangata nei e le ngā lue 9 to 5. E alu lava. Kodangi le mea. I mean, if you miele uni langa, I think these are sweatshops in temil nei. Tele o tangata e o lo mawhatia e tono o systems ia. Isa ele o mawhai na whainio lato au ainga. So, o lo wa una tiro wha perfecta iei. Ana iele temi na veai company ma perfecta foi o lato foi
tula i mai. Wa ele ea masisi nei lon mende o internet. Yeah. Na mai lo tamai te pena me ave ilunga.